Opelashka soли barorish 2007. Mani namudi birine moshin do'stoni aziz. Namudi birinash xeli kidide isodet. Mani namud az qafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot medem. Chor elektropaket. Коробкаш механик, اینجا CD پلیر دارد. دو تا CD نوعی پیش اباگریف، سنتر زمک، پرابیک. 154,000 کیلومتر پرابیک. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن قفای ماشین. Motor yakışaş, bevanus, sözleşmeli benzin. Rastkot çıkıdı. Rastkotdaş 10 benzin kedi 135 kilometr megasa. Narxi moshin 58,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 31 38 044 40 71 317. Opelashka soли barorish 2006 do'stoni aziz. Mani namudi birine moshin. Mani namud az qafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot bedem. Daxili salon, du elektropaket, oyna cho'sh knopchli, ya'ni коробкаш механик do'stoni aziz. اینجا دو تا CD پلیر دارد. سنتر زمک، پرابیگش 227,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن قفای ماشین do'stoni aziz. این bagaj از من شتارکای قفاش. تحت بالونی запаскаш. Motor yakışaş. Bevanus sözleşmeli benzin. Rastkot çıkıdı. Rastkotdaş 90-95 kilometr megasa. یادآور میشیم ماشین نو اوگان فرامدگی همه حجتاش جابجا کردگی رفتن مشکلی وایهاش. نرخ ماشین 60,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 600 07 88. مرسدس بنز очки соли барориш 2002 do'stoni aziz. Mani namudi birine moshin chikeli kidide isodet. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. این داخل سالن 4 elektri do'stoni aziz. Oyna cho'sh knopchli. Пробегаш 161,000 километр пробег. Коробкаш автомат, центр замок, дуста сиденьёи пеш абагрев, монитор, CD плеер ҳама наворотош ҳаст. Сиденьёш кожни боз лифт. Чӣ хеле ки дида истодид сиденьё кожни боз лифт до'стони азиз. Мани салони мошин. Мани ҳолти салони қафои мошин. ҳолаташ бисёр хуб, лекин мотор 2.8 сӯзишвори бензин.
یعنی حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 75000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 712 28 00. مرسدس بنز سسکه سالی برایش 98. комплектацияш элеганс будааст дӯстони азиз. валин намуди берунаи мошин. валин намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электр пакет, коробкаш автомат, титронник, CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 188000 километр. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز من. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. мани ҳолати мотори мошин дастходаш 10 85-90 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 712 28 00. хонда серви соли барориш 2011 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. манин намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электра, коробкаш автомат, инҷа монитор дорад, мултирол. ҳай пробегаш маълум не. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ин боз люкам дорад. мани ҳолати салони кафои мошин. мана мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 11 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 140000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 646 90 90. Lexus RX 350 соли барориш 2008. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мана чӣ хеле ки дидаи содаед. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, манин сиденияи пешаш обогрев, инҷа магнитофон, CD плеер, монитор дорад, ҳама наворотош ҳаст. дӯстони азиз, боз инҷа сидеяош лифт. мана чӣ хеле ки дидаи содед. манин люкам дорад. манин ҳолати салони кафои мошин. бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 35 сӯзишвори бензин. дӯстони азиз, расход чӣ қадар акоҷон? тахминан 13 литр гусосиам 100 километр бе. нархи мошин 155000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 646 90 90. хонда серви соли барориш 2006 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин.
من این نمود از کفای ماشین دستم. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 elektropakет, aynı çarşı knopçni, mana коробкаш avtomat. Men ince monitor dora desam, chqeli gidisodit. Hay, men bitta sidenami pesha bagrev. Va begisham o'zim mefahmim. این هولت سالن ماشین من لوکام دارد منی هولت سالن قفای ماشین пробегаш 220,000 километр رسانه عزیز موتور 2.4 4WD سوزشواری بنزین расходаш номаълум гусасия мошин вагонне яъни чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 734 00 27 опел караванҷи соли барориш 2008 من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механике من اینجا مایتفون دارد پربیگش 176,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین мотор 1.6 1.1 сӯзишвори бензин расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад ман ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 63000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 748 84 77 матиз соли барориш 99 من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز من نمود بیرونش من این نمود از داخل ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن خیلی که دیده ایستادید 2 الکتروپاکت коробкаш автомат و اینجا سی دی پلیر دارد پربیگش 150,000 کیلومتر پربیگ این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین دوستان عزیز من این мотори мошин дӯстони азиз 1.1 нархи мошин 20,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 741 50 05 мошин навбати модеево соли барориш 2008 ман ин намуди берунии мошин дӯстони азиз من این حجتاش 1 سالینه چه خیلی که دیده ایستاده نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 2 الکتروپاکت коробкаш автомат من اینجا مایتفون سی دی پلیر دارد پربیگش
از میفهمیم پربیگشه پربیگ 190,000 کیلومتر پربیگ. من این هولت سالون ماشین دوستان عزیز، من این هولت سالون کفای ماشین. موتور یک، سوزشواری گاز بنزین. расходаш 10 تا газ ки 100 تا اضافه میگردد، مثلا 120 125 تا میگردد. من این حالت موتوری ماشین. ماشین 32000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 918 59 79 01. تیکو سالی برارش 95. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکترا پاکت، коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 230,000 کیلومتر پربیگ. من این حالت سالن ماشین. حاضر کفاش هم میکشم. من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. موتور 08 سوزشواری بنزین. расходаш 5 لیتر 50 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. من این حالت موتوری ماشین دوستان عزیز. нархи ماشین 15000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 918 98 77 47. باز یک رقم تلفنشون 55 050 10 81. شیورلت کروز سالی براریش 2010. ماشین واگن نمی باشد. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن من خیلی که دیده ایستادید. 4 الکترا پاکت، یعنی آینه چاشری گرافیکا میشد. پربیگش 173,000 کیلومتر. коробкаш автомат. اینجا سنتر замок دارد. монитор. دوتا сиденьёи пеш обогрев гарму хурок دوستان عزیز. با сиденьёш кожаный. мани ҳолати салони қафои мошин دوستان. این люкам دارد. обшивкааш бисёр ба дараҷаи аъло. мотор 1.6 экотек сӯзишвори бензин. расход номаълум. гусосия мошини вагони будаме расходаш ҳоли номаълум. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 333 0003. мерседес бенз 250 соли барориш 93. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механике. من اینجا سی دی پلیر دارد.
пробегаш 326,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. Мани ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 2.5 сӯзишвори дизел. расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 119 11 18. салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошин бозор тиҷ. инак бо дархости зиёди шумоён мо имрӯз омадем ба ҷои фурӯши лабоҳо. ҳозир аз нарху навои лабоҳо барои шумоҳо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори оянда барои шумо аз нарху навои лабоҳо маълумот дода будем. имрӯз ҳам ҳозир мефаҳмем нарху наво дар бозор чӣ хел. лабо соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. мана ин намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори оянда юсуфҷон гусиги бародар гуфтанд ки саломи моро аз красноярск расонед. гуфта саломи бародарро барои ҳамаи шумоён мерасонем. аз он ҷумла шумо ҳам метавонед дар комментарияҳо саломи худро расонед. ман ин ҷои боркашонии мошин дӯстони азиз. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик. ман инҷа радио FM дорад. пробегаш 125,000 километр пробег. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 54,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 791 96 96. дӯстони азиз, танген соли барориш 99. ман ин намуди берунаи мошин дӯстон. чордара. ман ин ҷои боркашониш. мана балони газашам ҳаст. намуд аз қафои мошин. оригинал хитой будад. оригинал хитой бутусия. ин ҳолати салон. мана коробкаш механика. пробего 0 гуфтагӣ 1 круг гашсагӣ бификрам. ман ин ҳолати салони қафои мошин. нархаш чанд пул инда? 30 гуфтост. ин нархаш чанд пул? 23000. 23000. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи ноябри соли 2021 нархи мошин 23000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 08 17 90 781 02 00. лабо соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҷои боркашониш. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
коробка механик, мен инҷа CD плеер дорад. Пробегаш ҳозир мефаҳмем пробегшам 144,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 759 15 19. лабо соли барориш 2006 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мана манин ҷои боркашонии мошин. намуд аз қафои мошин. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш 66,000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин нархаш чанд пул? нархи мошин 57,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 859 759 15 19. Hyundai Sonata соли барориш 2009. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, мани оида чош кнопочник, коробкаш автомат, титроник, дута сиденои пешабагирифт, монитор, CD плеер дорад. клиташ старт стоп дӯстони азиз. ҳозир пробегашам мефаҳмед. пробег 164,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. сиденияш кожини мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. мани ҳолати балонаш. мотор 2 сӯзишвориш газ заводской. расходаш 10 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 95,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 620 85 65. Hyundai Avante соли барориш 2007 дӯстони азиз. мошин вагонда мебошад. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, мани ойначош кнопочник, коробкаш автомат. мана чӣ хеле ки дида истодед. инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад, дута сиденияи пешабагирифт, сидени монитор дорад дӯстони азиз. пробегаш 202,000 километр. мани ҳолати салони мошин мана чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расход чӣ кида? расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин
70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 19 19. Kia K5 соли барориш 2010. дӯстони азиз, мошин вагонӣ мебошад. Манин намуди берунаи мошин мана чӣ хеле ки дида истодед. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳош кнопочный, мультирӯл, рӯлошам обогрев будаст. коробкаш автомат, дутта сиденияи пешам обогрев, CD-плеер дорад, монитор дорад. дӯстони азиз, ҳама наворотош ҳаст. калиташ старт стоп. пробегаш 157,000 гуфта. Манин бомош панорама дӯстон. сидениё кожни, боз сидениё лифт. Мана рӯлашам лифт. мани ҳолати салони қафои мошин. салонҳои қафошам кожни мебошанд, боз обогрев сидени қафошам дӯстон. мани намуд мана бомаш панорама чӣ хеле ки гуфтем бисёр дар ҳолати хуб. мотор-ду сӯзишвори бензин. расходаш 8,9 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. берун аз шаҳр бо камтар мехӯрад. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 19 19. BMW qosh соли барориш 2008. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош кнопочный, коробкаш автомат робот. инҷа сентр замок дорад, бортош компютер, сиденияи пеш обогрев, мультирӯл, килиташ старт стоп, ҳама наворотош ҳаст. пробегаш 163,000 километр пробег дӯстони азиз. ин сиденияш кожни мебошанд, боз сидениё лифт. чӣ хеле ки дида истодед. боз инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. қафошам сиденияш кожни дӯстон. манин багажаш. мотор дюсе сӯзишвори бензин. расходаш 10 бензин киди 85-90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 830 00 17 98 830 00 17. Opel Astra G соли барориш 2001 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, кондиционераш кор мекунад. инҷа CD-плеер дорад. пробегаш 'Пробег маълум не дӯстон. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин.
мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин расходаш 10-90-95 мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз, нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 8008. Opel Ashka соли барориш 2006 дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин. намуди берунаи мошин манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначааш кнопочный, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, центр замок дорад. мана пробег 234000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек беванус сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 94 79 40 30 75 20. Opel Astra соли барориш 2003. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 газки 110-120 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 796 26 46. Opel Astra соли барориш 2008. мошин вагон мебошад. мани ҳуҷҷатош 1 солина, санҷиши техникӣ 1 солина дорад. манин намуд аз қафои мошин. ана классик. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мана коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, кондитсионераш кор мекунад, пробегаш 296000 километр пробег. ҳолати салони мошин дӯстони азиз, ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.4 твин пор сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 6.5 литр ва 100 километр мегардад. нархи мошин 51000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 614 01 20.
Opel Zafira B سال براریش 2007 دوستان عزیز. من این نمود بیرونی ماشین، منه نمود بیرونی ماشین، من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، آینه چهارشنبه کناپشنی، коробкаш механик. اینجا سی دی پلیر دارد، دوتا سی دی نیواش اباگریف، سینتر زماک دوستان عزیز. پرابیگش 306,000 کیلومتر. من این حجت های تکنیکیش، من سنجش تکنیکیش تا ماهی اکتبر سال 2021. من این حالت سالن ماشین دوستان. من این حالت سالن قفای ماشین. چه خیلی که دیده ایستادید، حالتاش خوب. موتور 1.6 سوزشواری بنزین. راسخود چقدره؟ راسخودش 10 لیتر که 120 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 67,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 675 95. زفیر الگانس سال براریش 99 دوستان عزیز. من این نمودی بیرونی ماشین، من دوستان عزیز. حاضر من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک. من اینجا USB پلیر دارد. پرابیگش 193,000 کیلومتر دوستان. من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. یگان جا زدگی نیست. من این حالت سالن قفای ماشین. رنگ شدگی میامه که کراسکه رادنوی از آن خود داشت. فقط پلیرافت کردگی برای بلیس دادن. همین ایباش دوتا بالونای قفا لیسی منه. مهلتش اومدگی گشتم به میشدم مهلتش اومدگی. ایباش روشنیکش کار نمیکنه. روشنیکش هم کار نمیکنه. خیلی کارایی هم مایده چویده بیشتر. دیگه ایباش نیست. کوزوفاش تازه گفتم. موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. گازش 4. راسخودش 10 تا 7 میگرده دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 625 51 63. اوپل بیچکه سال براریش 96 دوستان عزیز. کامپلکتاسیش ساخته می باشد. من این نمود بیرونی ماشین. نمودی بیرونی ماشین. نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш مکانیک. من اینجا سی دی پلیر دارم. مانیتور. پرابیگش 379,000 کیلومتر پرابیگ دوستان. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین منه. موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین. گازش 4. راسخود چند تک او؟ 20. Dahta gaz kedi 103 میگرده. راسخودش 10 تا گاز کدی 103 کیلومتر میگرده. 100 کیلومتر 200 میگرده. بهترین دعا کنید احتمال ماجرای.
گازی بقوت دارد علاجش باید. нархи мошин 33000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 809 0500. зафира б соли барориш 2006. дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. намуди берунаш, манин намуд аз қафои мошин, манин бомош панорама дорад. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначаош кнопочный, коробкаш механик ва инҷа CD плеер, сентр замок дорад. пробегаш пробег 254000 километр пробег. дӯстони азиз, манин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед, чӣ хеле ки гуфтем бомош панорама, мана бомош панорама, манин ҳолати салони қафои мошин, мана мотор 1.8 Экотек, сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш дохили шарба 8 литр ба 100 километр мегардад. берун аз шаҳр 6.5-7 литр. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 61 16. сечка элеганс соли барориш 2000. дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин, манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, мани ойначаош кнопочный. дӯстони азиз, дутта сиденияҳои пеш обогрев, сентр замок, CD плеер дорад. пробегаш 120000 километр пробег. дӯстон, мани ҳолати салони мошин сиденияҳош кожини бисёр дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин, салонҳои қафошам ҳолатош бисёр хуб. дӯстон, мотор 2.4 сӯзишвори бензин. манин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз, нархи мошин 120000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 14 34. сечка элеганс соли барориш 2000. дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин, манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, CD плеер дорад. дутта сиденияҳои пеш обогрев, сентр замок. пробегаш 129000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, боз инҷа люкам дорад, бисёр ҳолаташ хуб. мотор 2 сӯзишвори бензин. 10 такиди сахта расходаш, манин ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз, нархи мошин 120000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 50 40. мерседес бенз 192 кузов
соли барориш 1990 дӯстони азиз. Ман ин намуди берунаи мошин чӣ хел ки дида истодед. Ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон ҳам барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика. Ман инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 387,000 километр пробег. ҳолати салони мошин. Ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газгирӣ 75 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 18000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 872 43 10. зафира б соли барориш 2007 дӯстони азиз. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначааш кнопочный, коробкаш механик. ман инҷа CD плеер, сентр замок дорад. пробегаш 98000 километр пробег дӯстони азиз. ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 экотек беванус сӯзишвори бензин. ман ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 22 55. зафира б соли барориш 2006. комплектасияш элеганс мебошад. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 2 электропакет, ойначааш кнопочный, коробкаш механик. инҷа CD плеер, сиденё обогрев, сентр замок дорад дӯстони азиз. ҳама наворотош ҳаст. пробегаш 262000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 экотек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4 евро 5 дастгазаш. расход чӣ қадар газ гирифт? расходаш 10 кили сахта мегардад асосиан. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 25 52. Honda CR-V соли барориш 2008. мошин европейка мебошад. ман ин намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, 2 сиденёш обогрев. ман инҷа CD плеер дорад дӯстон. пробегаш 112000 километр пробег. мана рӯлош лифт,
сиденьёш кожаный, боз сиденьёям лифт. Сиденьё лифт. Чикелки истодед. Инҷа люкам дорад. Боз люкам дорад. Манин ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. Салони қафошам кожаный мебошад. Мотор 2.4 сӯзишвори бензин. Расход чӣ када? 8 метр. Расходаш 8 литр, 9 литр ва 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 140,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 810 00 48. BMW соли барориш 96 дӯстони азиз. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон, ду электропакет, коробкаш механик, ман инҷа CD плеер дорад, чӣ хеле ки дида истодед, сентр замок, пробегаш 298,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мана мани мӯҳлати ҳуҷҷатош, ойнавои сиёҳшишаш, иҷозати махсусаш ва санҷиши техникиш. мотор 2.3 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 газкиди 75-80 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. коробкаш простой дӯстони азиз. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 942 38 88. сечка классик соли барориш 96 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электро, коробкаш механик, инҷа CD плеер, сентр замок дорад, пробегаш 202,000 километр. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. боз инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. қафошам электро будааст дӯстон. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. ако расход чанд та газ киди? расходаш 10 та газ киди 95 то 100 километр мегардад. гуфтасия ёдовар мешим ҳуҷҷатои санҷиши техникиш 1 солина мебошад. ин моҳи феврал гузаштагӣ. нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 329 303. Opel Astra G соли барориш 2001 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. селексион будааст комплектасияш. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷанда USB плеер ҳаст дӯстони азиз. пробегаш 208,000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз.
мотор 1.6, Экотек, сөзжори газ бензин. Газаш евро 4. Расход чиқида? 10 та 120 сатта. Расходаш 10 та сатта 120 мегада. Самуком. Нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 722 99 46.